имрӯзҳо дар саросари кишвар тавассути лоиҳаву озмунҳои гуногун дуструякону наврасони соҳиб истеъдод рӯи кор оварда мешаванду ҳамин гуна шавқу завқи онҳо нисбати санъат зиёд мегардад. яке аз чунин наврасон худоидоди абдуҷаббор мебошад ки ба санъат шавқи беандоза дошта мекӯшад ҳамеша дар чунин озмунҳову лоиҳаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ дошта ҳунари худро санҷад. худоидоди абдуҷаббор 7 ноябри соли 2004 ба дунё омадааст. айни замон хонандаи синфи 8 мактаб интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Миратулло Аттоев мебошад. ғолиби озмуни телевизионии Парвин дар соли 2017-2018 буда яке аз иштирокчиёни фаъоли чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳам ба ҳисоб меравад. یک جهانه در بزم ساز و آواز شعر و ترانه خوانه ای دوستان بیایید با هم که یک جهانه در بزم ساز و آواز شعر و ترانه خوانه در باغ صنعت و شعر ما بلبلانی خوشگو در آسمان اعجاز پروین و مهر و ماه پروین پرده صداقت با من تو هم نباشه پروین و مهر و ماه شب پروین و مهر و ماه شب نه 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 در بزم ساز و آواز شعر و ترانه خوانه ای دوستان بیایید با هم که یک جهانه در بزم ساز و آواز شعر و ترانه خوانه در باغ صنعت و شعر ما بلبلانی خوشگو در آسمان اعجاز پروین و مهر و ماه پروین салом худоидод шуморо ба барномаи ифтихор хуш омадед мегӯем. ташаккури зиёд. ман сараввал мехоҳам ки саломи худро ба тамоми тамошобинони телевизиони Баҳористон расонам ва ман ифтихор аз он дорам ки дар ин барнома ҳамчун қаҳрамон иштирок мекунам. худоидод сараввал санъат гуфта шумо чиро ҳис мекунед ва бо кадом мақсад ба ин ҷода қадам ниҳодед? санъат ин ҷодае мебошад ки дар дили ҳама инсонҳо ҷо гирифтааст ва
дар ин ҷода ман хушбахтона қадам ниҳода истодам ва кӯшиш мекунам ки ба орзуҳои кӯдакии худ расам. худоидод, рӯзҳои аввали масалан замзама намудани ҳар гуна сурудҳоро дар ёд доред? ҳангоми суҳбат бо ҳунармандони машҳур, масалан агар навозандаҳо суҳбат кунем, иброз медоранд ки аввалин бор вақте ки ба ҷодаи санъат қадам ниҳодем, хуб аз олотҳои рӯзгор истифода мебурданд, яъне навозандаҳо. Сарояндаҳо ҳам ҳамин гуна. Масалан шумо чӣ гуна суруд месароидед ва ҳангоми сурудсароӣ хуб ягон олотро истифода мебурдед ё на? ёд дорам ман дар синфи сеюмиам ки дар дили ман санъат ҷӯш мезад, ман роҳи санъатро пеш гирифтам ва якумин суруди хондагии ман ин душанбе мебошад. хуб 4 мисраи ҳамон сурудро замзама мекунед ин замон. туро сарсабзу зебо дидам имрӯз, миёни боғи гулҳо дидам имрӯз, фазои беғубори ошиқонро, фурӯзон меҳри дилҳо дидам имрӯз. душанбе биҳишти рӯи дунёи душанбе, душанбе аҷаб шаҳри дилорои душанбе. бисёр хуб дар ёдам ҳаст ки синфи се буд, ҳар суруда замзама мекард, дар дил шавқу ҳавас санъат пайдо шуд. хайр, ман ҳамчун модар дастгирӣ кардам дар ҳамин ҷода ки ҳамин фарзанди ман санъаткор шавад. мо оҳангсозон, бастакорон бояд ҳамин қадамҳои нахустини истеъдодҳоро то куҷое метавонем бояд дастгирӣ кунем. бисёре аз санъаткорон дар оилаи санъаткор тарбия ёфтанд ва аз ҳамин сабаб масалан ҷодаи санъатро интихоб мекунанд. дар оилаи шумо ҳам ягон нафар санъаткор ҳаст ё на? не, мутаассифона аз оилаи мо ягон кас санъаткор нест ва ман бошам дар дилам мери санъат ногаҳон ҷӯш зад ва ман ҳам пеш орзуи санъаткор шуданро намехостам. яъне чӣ шудан мехостед пеш? пеш ба корманди милитсия шудан мехостам ва дар синфи сеюмиам меҳри санъат дар дилам ҷӯш зад ва роҳи санъатро пеша кардам. ба ақидаи шумо интихоби либос дар саҳна нақш мебозад ё на? ва шумо кӯшиш мекунед чӣ гуна либосҳоро дар саҳна ба бар кунед? бале, либосҳо дар саҳна ҷои махсус доранд ва ҳар санъаткор кӯшиш мекунад ки либосҳои шинам ва рангоранг пӯшад ва то ки дар назари мухлисонаш ва ё мардум хуб назар намояд. санъаткор бояд ҳам овози хуб дошта бошад ва ҳам либоси хуб. аз ин лиҳоз ман ҳам либосҳои хуб мепӯшам ва ҳам кӯшиш менамоям ки овози худро сайқал дода бар дили мардум роҳ ёбам. бурди худоидод масалан чӣ аст? ӯ ба ҳамин истеъдоду ҳунар аз нигоҳи касбӣ муносибат мекунад. чунки ӯ масалан дар мактаби мусиқӣ таҳсил мекунад, аз уҳдаи навохтани асбобҳо мебарояд, аз назарияи мусиқӣ бохабар аст ва пайваста мехоҳад ки ҳамин ҳунару истеъдодашро рушд диҳад, ба ин касб роварданаш шояд дарак диҳад. рости худоидод ман дар ёд дорам вақте ки пештар ба саҳна баромадед, хуб ким чӣ хел ҳисси тарс дар чеҳраи шумо дида мешуд, вале нисбати масалан рӯзҳои охир вақте ки ба саҳна бароед аллакай озод шудед. хуб сираш дар чӣ аст? чӣ корҳоро ба анҷом расонидед то ин гуна муваффақ шавед? бале, вақте ки ман якум бор ба саҳна баромада будам, ҳисси тарс дар вуҷудам буд ва дар чеҳраи ман намоён шуда буд ки ман тарсида истодам. баъдан бо гузашти вақт ман хело ҳам озод шудам дар саҳна ва бо ғолиби шоҳ барномаи озмуни парвин 2016 ҳаёҷон ҳамроҳхонов ҳамкорӣ кардам ва ӯ бошад ба ман чӣ тавр дар саҳна озод баромад кардан ва ҳаракат карданро ба ман омӯзонд. ман бори аввал бо ӯ дар як сабти телевизионии Баҳористон бо ӯ шиносоӣ пайдо намудам ва ман аз он хеле шод ҳастам ки ӯ ба мақсадҳои худ расида истодааст. мехоҳам дар оянда ӯ ситораи дурахшон бошад, номбардори халқу миллати худ бошад.
худоёд кӯшиш мекунад дар баробари сарояндагӣ аз уҳдаи навохтани ҳар гуна асбобҳои мусиқӣ баромада тавонад. айни замон навохтани гитараро машқ мекунад. то ҳадди имкон ёд гирифтаасту метавонад якчанд навозишро иҷро кунад. инҷо мо мебинем ки ҳамроҳи худ гитара овардед. пас маълум мешавад ки шумо аз навохтани ин асбоби мусиқӣ ба хубӣ мебароед ё на? бале, ман вақте ки якум бор асбоби гитараро харида будам, ман навохта наметавонистам ва якумин бор ҳаёҷон ҳамроҳхонов ба ман ва ҳамчун бародарам омада ба ман навохтани гитараро ёд дод ва боз ҳамроҳи Билол Ғафурӣ ки ӯ ба ман навохтани гитараро ёд дод. хоб яъне шумо аллакай навохтани гитараро аз ҳамин нафарон ёд гирифтед? бале. биёед баҳри бинандагон як навозишро иҷро мекунем, баъдан бо суҳбатро идома диҳем. розиед? бале. марҳамат. худоёд, дар ҷодаи санъат ба кӣ пайравӣ мекунед? яъне идеали шумо кӣ аст? ман бештар аз ҳудуди Тоҷикистон ба ҳунармандони асил пайравӣ мекунам ва инҳо бошанд Тобиш Ҳилолӣ, Зикриёлло Ҳакимов ва боз аз дигар давлатҳо пайравӣ мекунам. аз Италия Тото Котуньо ва аз Россия бошад Дима Билан мебошад. хуб, саломат бошед. акнун биёед худоёд каме дар бораи озмуну лоиҳаҳо ҳарф мезанем. пеш аз лоиҳаи Парвин дар ягон чорабинӣ ё дар ягон озмун ҳам иштирок карда будед ё на? бале, ман дар бисёр чорабиниҳо иштирок кардам ва муҳимтаринаш ин мебошад ки ман дар синфи шашум таҳсил мекардам дар назди асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баромад кардам. худоёдро ман пеш аз барномаи Парвин медонистам. дар 8 март рӯзи модарон буд ва мо дар ҳамаи гӯшаи канори Тоҷикистон мо санъаткор ҷавононро мекофтем. худоёд як ҳам симои хуб дошт, ҳам суруди хуб дошт, овози хуб дошт. ҳамонро дар ҳамин консерте ки дар кӯхи Борбад гузашта буд, ҳамонро таклиф карда будем. дар озмунҳо чӣ баромад карда будед ё на? яъне ҳунари худро санҷида будед ё на? не, якумин бор дар ҳамин озмуни Парвин ҳунари худро санҷида будам. худоёд, аз чандсолагӣ ба сарояндагӣ машғул ҳастед? ман аз 12-солагӣ шавқи сарояндагӣ карда ба мактаби мусиқии Мирратулла Атоев дохил шудам. ман дар он ҷо тӯли 3 сол аст ки таҳсил мекунам ва шавқи ман ба мусиқӣ хело зиёдтар шуда истодааст. ва ман бо тавсияи модар ва падарам ба озмуни шоу барномаи Парвин омадам. мо омадем ба телевизиони Баҳористон, хай ба мо маслиҳатҳо додан чӣ кор кардан дар кор. ми суруди якум даври Парвина, суруди ватана, мо ҳардумон якдигар қатӣ дар хона машқ мекардем. дар даври якум ман суруди ватанро замзама намудам ки дар он ҷо бе ёрии устодам машқ карда будам. ва дар хона фақат модарам маро таъкид мекард ки ин сурудро машқ кунам ва ман бошам дар тӯли 5 рӯз машқ карда ба телевизиони Баҳористон ба барномаи Парвин омадам ва бо муваффақият гузаштам. яъне боварӣ доштед ки масалан аз даври якум мегузаред? он қадар боварӣ сахт надоштам ва вале кӯшиш кардед, ҳаминтавр не? офарин. худоёд, мо фаҳмидем ки рақиби шумо дар даври якум дӯстатон буд, ҳамин хел не? бале. мехостед ки бо ӯ дар даври якум масалан рақобат кунед? ҳардуямон як баҳоро гирифтем ва бо тавассути SMS ман гузаштам. яъне ба даври дуюмро хат гирифтед ва
дар даври дуюм бо чӣ гуна тайёрӣ омадед? Ин дафъа дар назди ягон устод машқ кардед ё на? бале, ман дар даври дуюм бо устод Зикриёлло Ҳакимов машқу тамрин кардам ва устод ба ман тамоми нозукиҳои сурудро ёд дод ва ман бошам ин сурудро интихоб карда дар даври дуюм хондам. кадом суруд буд? суруди ватандорӣ. همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداری است وطنداری همان درده که درمانش نمیبینم وطنداری است وطنداری همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداری است وطنداری همان درده که درمانش نمیبینم وطنداری است وطنداری رهی آسان شوی مشکلی همه جویم رهی آسان شوی مشکلی را همه جویم همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداری است وطنداری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداری است وطنداری وقتی که از دور یکم گذشت من دیدم که خدایداد بسیارتر مشق میکند، بسیار هوسمند شد. بعد دور دوم در تیاری دید. در دور دوم ما پیش استاد ذکریالله حکیم رفتیم. خوب قبول کردن. خدایداد بسیار نقص پیشواز گرفته تیار کردن به دور دوم. суруд ро худатон интихоб кардед ё ин ки Зикриёлло Ҳакимов? сурудро ман интихоб кардам ва устод ба ман гуфтанд ки ин суруд нозукиҳои бисёр дорад ва ин машқу тамринаш хело заҳматталаб аст ва ман бошам қабул кардам. медонистеда масалан дар даври дуюм масалан смс паёмак нақш бозӣ намекунад, яъне дар саҳна як нафар мағлуб мешавад ва як нафар ғолиб меояд. ҳамин тавр не? бале. хуб, рақиби шумо дар даври дуюм ки буд? шабнами шодмон буд рақибам ки аз байни ҳар дуи мо ман ба даври сеюм роҳат ёфтам. даври сеюм ҳам баргузор гардид. хуб, дар даври сеюм бо чӣ гуна тайёрӣ омадед? дар даври сеюм суруди сарсупурдаи ватан буд ки ман ин сурудро бо ҳамроҳии устод Тобиш Ҳилолӣ машқу тамрин кардам ва устод Тобиш Ҳилолӣ ҳам ба ман тамоми нозукиҳои ин сурудро ёд дода ба ман муваффақиятро орзу кард ва ман бошам бо муваффақият дар ин даври сеюм ҳам гузаштам. бо як ҷиддият аллакай назди ман омада буд ки гӯё ки ҳамин суруди сарсупурдаи ватан ман мехоҳам ҳамина бихонам. баъд фикр кардам ки хуб агар ин қадар ҷиддӣ муроҷиат мекунад, ин қадар ҷиддӣ масалан тайёр аст, гӯё ки мехоҳад ҳамун ғурури ҷавониаш гӯё ки ӯро вай мекунад, як такон медиҳад, гӯё ки ман метавонам. анамин муҳим аст. کیستان کند سپر سینه ای پر از محبتش کیستان کند ظفر در نبرد دشمنان ملتش آن که جان به کف گرفته تن به تن بر عدو ستیزد و به جان اهل من آن که صبح و شام کشیدن از میسب خواند و خسیده و ترانه ای وطن
است که هر یک دور از یکدیگر فرقیت دارد. یعنی دور دوم نسبت دور یکم مشکل تر می شود یا اینکه دور سوم نسبت دور دوم. با باوری می اومدید که مثلا میگذرید یا نه یا اینکه توکلی؟ نه، من به خود باور داشتم. می اومدم و می گفتم که باید من از این آزمون گذرم و غالب بایم. ولی باز هم در دل ترس بود که می گذشته باشم و یا نه. و با موفقیت من دور سوم رو هم پسی سر کردم و در دور فینال راه یافتم. تا کجای می توانستم همون مصلحت های خود رو برای در صحنه چگونه برآمدن همون باوری را در نهادش جای کردن خوب با او کار کردم و خوب چون به دور فینالی رفت الکی من این یک گویا که یک هوس خودم بود که همه سرود فینالی را من گویا که به او تحفه کردم. ما کوشش کردیم که بچه‌ها رو برای یک فینال برای نه بلکه بعد از فینال بعد از این لایحه روی خودش را یافته توانند برای اینکه صنعت یک اقیانوس است. خداییاد وقتی که در چنین صحنه‌های بزرگ برآمد میکنید خب دستگیری مخلصان برای شما نقش می‌بازد یا نه؟ بله، دستگیری مخلصان برای هر یک صنعتکار مهم است و وقتی که مخلص صنعتکار را دستگیری میکند این صنعتکار روح بلند میشود و باز میخواهد که کسب خود را بیشتر و با صفت بلند نشان دهد. وقتی که من هم به صحنه میبر آمدم مخلصان با قرصک ها مرا پیشواز میگرفتند و من روح بلند میشدم و با سرود رو خوبتر میسراییدم. شما در مکتب موسیقی میرت الله عطایف خب در صنف چندم میخونید؟ در صنف هشتم. همین برآمدهایتان با درس های مثلا مکتبی خلل وارد نمیسازد؟ البته اولین درجه این باید درس است و من کوشش میکنم که هم در درس ها فعال باشم و هم در برآمدهایم. خداییدا در مکتب موسیقی مذکور استاد شما کی است؟ یعنی در روشی مثلا سرایندگی؟ در مکتب استاد سرایندگی من تاجدین رحیموف می باشد و من از آن شخص خیلی هم میندار هستم و باز در مکتب ما به نواختن اسباب ها مشغولیم، اسباب های دمره و فورتپیانو. خداییدا بغیر از سرایندگی باز یک هنر دیگر دارید؟ مثلا خوراک پخته میتوانید یا نه؟ نه متاسفانه. وقتی که مادر نباشد پس چیکار میکنید؟ من حالا نسنجیدم و کوشش میکنم در آینده یاد گیرم. و خداییدا دکتری هستم که هر یک کار قلای خودش را دارد و هر یک قلا تجربه نازکی خودش را دارد که با این قلا برآید. اما در زندگی خیلی قلاها ممکن 1000 تا باشد و نباید که در یک قلا ایستد. باید که همه وقت پیشروی کند، همه وقت تجربه آموزی کند. سایه استاد باید باشد که چی و یا بگوید چی حرفی میگن که باید که عمل کند، باید بپذیرد و انشاءالله در آینده باید ستاره مشهور آسیا می شود. من میخواهم که همین یک هوا و هوس کودکانه نباشد و در همین پیراهی فراخی هنر و استعداد و موسیقی هنرمندی اگر رفتنی باشد خوب برای کار میخواهم با او. خدایا بعد ختم مکتب میخواهید که این جاده را ادامه دهید؟ من این جاده انتخاب نمودم را بعد ختم مکتب هم دوام دادنی هستم و باز میخواهم که در اکادمی میلیتسیا تحصیل کنم. خب در این جاده به شما برار میخواهیم و باوری داریم که به آرزوهای خود میرسید. تشکر زیاد. خداییداد به اون نفرانی که مثلا در آینده میخواهند صنعتکار شوند چگونه توصیه ها میدهید؟ باید از خود باوری داشته باشی و وقتی که از خود باوری داشته باشید همه کارها برار میگیرند. وقتی که در صحنه مغلوب میشویم باید رو افتاده نشویم و این جاده رو باید دوام دهیم. در جاده انتخاب نموده‌تان به شما موفقیت خواهانیم و باوری داریم که در آینده یک از صنعتکاری اصیل میشوید و به خلق و وطن خویش خدمت خواهید کرد. خب بینندگان گرامی اینجا نمایش نوبتی افتخار به انجام میرسد. خیر تا نمایش دیگر تنسیتو خانه آباد باشید.